Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MLA bat MDC Burom ke Mawsynram constituency uba Ngan im ubala kelalong minta MDC ke Mawkhar Pynthor umkra ubadeiru deputy chief executive member ula Pynthor ba omet Phai Mawsynram banyak ke election hindrai yaine bed nakaju ke constituency. Habai keren beklat pathai kubor uba Ngan nandas im ula Pynthor bakadai ke jingshisha baki Paidbah jongka Mawsynram kidang bat Burom ya hindrai hapat ban Burom ya kara ki Paidbah ka Mawkhar Pynthor umkra ka bakila binshat hau. Kador kubor bagi yo ba pira ban Leit Phai biang ja Mawsynram tipu basya ne gno pinyet kun. Kata te nganila ibig na Mawkhar Pynthor umkra. Silong kan ikin ngalarang ada MDC Mawkhar Pynthor umkra adu menta je ai gini sana ayanga ka bagi harus aja ka kendai ya bangan su simthane ka raiker ki ban mare seni setai kamlong tetang lada ki nong sungsnong jo ka Mawkhar Pynthor umkra mai ju gini sana ayanga ka next MDC election kata tekan warna ka bagi tinggi Kaya Mawsynram mai sebenarnya ye nang sungsnong jo nga segi bun hatu menta ki kuang ayen hindi mangatakan yu da compare dengan pre dum kisau sangut ki MLA ki bala Leit rai rai pigli ki border hat ka po Mawsynram during my time tapi kerana ka PhD subdivision apa Mawsynram during my time tapi kerana ka school JNB Mawsynram during my time tapi kerana bagi tray construct ka building ka bahaya ngiok mensuara ketika asam type ka block building ni mentaka RCC building so beautiful. Tapi ya keren ya ki skim Mawsynram tadi ya port juga. Tapi ya keren ya ki business dispensary kedi port juga. Tapi ya keren ya ki babon gitu ki skim ADB regede bat ki school Mawsynram high secondary school district Penusau secondary school. Kedi ke port juga. Nata tahu kedi hibu Paidbah ko apa nan Phai. Tende ke Silong ba yang amenta ka rong early namar ba ngan hampan. Sanya iswa ki sungsnong jongka. Mawkhar Pynthor mari hanya igi sanya mengenai niru ngapai tip ha bangila na Pynthor kasilong slight mistake ni pai apa saya bagi beri sanya